rurimi rw'icyarabu baragira bati Bismillah al-Qadil ida katitlum shaebu alla fasraf nantakyum atakman kasain ya Israeli isribadaun. In the name of God Almighty, if you kill God's people will revenge, harsh revenge. You Israeli, you will be wiped out. Mw'izina ry'Imana nyiringabo, Imana ishobora byose, niwica ubwoko bw'Imana tuzihorera, tuzakwihoreraho bikomeye. Wowe Israeli uzarimbuka. Mwaramutse, turi tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, mwaka wa 2026. Ni itariki yakurikiye tariki mbi cyane, tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu, aho Israel yongeye guhura n'ishyano riremereye riturutse kuri Iran. Iran yarababwiye neza yuko izakora ibikorwa biremereye kwihorera ku bitero bigabwa muri Liban, ko Liban ataragafuka imvugwa rimwe, ko Liban bakwiriye kwirinda kwigaba ibitero. Israel ngibzumve ishwi ivunira ibiti mu matwi, none babonye ishyano riturutse Tehran. IRGC mwereze misile Bakhshik muri Israel mu majyaruguru Haifa no mu bice bitandukanye, bati olingate mu byangaye cyangwa se mu zemere. Iyo tuvuze tuba tuvuze, kandi ibyo tuvuze tuba tuzabikora. Rero turabikoze, tumenye neza ko ingi ari gasopo ya nyuma. Icyiciro cya gatanu kiratangiye, icyiciro gikomeye cyane, True Promise 5 itangiye kuri Israel, kandi Israel igomba gupfukamishwa niba yanze kureka urugamba rwo muri Lebanon kuri Hezbollah. Iran ntago ari misile gusa yoreje muri Israel, ubwo makuru ari yemeza yuko drone za Shahed nyinshi zongeye kwerekeza mu gihugu cya Israel kwihorera ku bikorwa bya Israel bikorerwa Hezbollah muri Liban, nyuma y'igihe bavuga imikino ngo ijyanye no guhagarika imirwano, ariko ntibahagarika iyo mirwano. Israel igakomeza kugaba ibitero kuri Hezbollah muri Liban, barayikarangiye bayizanira irimbuka, drone, missile ku buryo buremereye. Abanya Iran babera kaga rero, abaperesi bagaba ibitero bari no mu muziki, uravyemera? Iyo mbaga ubona ni y'abanya Iran bafite amabendera y'igihugu n'amabendera y'ingabo z'igihugu n'aya Lebanon, bari kwishimira cyane cyane izo misile ziguca hejuru yabo zerekeza muri Israel. Bati mukomerezaho urupfu kuri Israeli, urupfu kuri Amerika. Barishimye cyane, bishimiye ibikorwa Tehran irimo gukora zo kwereza ibisasu byinshi kuri Israeli. Byari ku masaha y'umugoroba tariki 7 ushyira tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Gusa sibyo byonyine, ahubwo mu rukerera rwa none tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026, izindi misile Bakhshik zoherejwe muri Tel Aviv, zoherejwe Israeli. IDF bari kubogoza bati bano bagabo barakaze, batangiye kudugaba ibisasu byinshi, ariko bari kwiyahura wiki kurwo bukomeye. Ndaje mbikubwire kandi icyo Israeli yahuye nacyo ndetse n'icyo yavuze. Nyamara Donald Trump uzi neza Iran uburyo ari abagome, wamaze kumenya neza uburyo Iran bakora, kandi akabazi neza ko niba havutse urugamba hagati ya Israeli ndetse na Iran bizange bikunde biramusunikira kwinjira muri iyi ntambara. Kandi mu isi ishize murabyuka ko inteko ya Amerika muvanyeho ubushobozi bwo gufata icyemezo cy'ibyo agomba gukora mu gisirikari. Muri make ameze nk'umushoferi udafite vola. Ndakabije oya, ahubwo reka tuvuge ngo ameze nk'umusifuzi mu kibuga udafite ifirimbi. Nabyo ko byabirenze. Donald Trump kuri ubu ngubu ntago agifite ubushobozi bwo gutegeka ibigomba gukorwa mu gisirikari. Niyo mpamvu yisamagara Benjamin Netanyahu atimwa barakurashe, ariko tuza utuze rwose utabagaba igitero, urabazi baza kwisubiriza ku rwego ruremereye, bahita bakora igikorwa cyo kwihorera ku byo mu bagabye igitero bari baraguteguje mbere, wanze kuzumva. Rero ntubeshye ngo ugiye kugaba igitero kuri Tehran, mwana utikururira ishyano. Bibi ngazumve barakubeshye, batumenye ko twe tukugize cyangwa se mbabaze dusora raporo ya Epstein, maze Israel gabi yitero bikomeye cyane kuri Iran. Ubu tuvugana muri Iran, Tehran ndetse n'agace ka Isfahan n'uduce twagabwe ibitero bikomeye cyane n'ingabo za Israeli zikoresha indege zabo zindwanye zagabye ibitero bya missile ballistique mu gihugu cya Iran. Igisubizo kiremereye kigiye kuza giturutse indani muri Iran kijye muri Israel. Nanone ntago ari njye ubivuze, ahubwo ni IRGC mu itangazo basongeye kugubwira mu kanya gato, bavuga neza ko Israel imeze nk'aho itemye agati k'ishami yari yicayeho. Nanjye ngitemye iki? Aba bagabo umva ukuntu bavuze ngo Israel nyuma yuko isubije ku bitero twagabye turi guhorera Hezbollah, bakoze ikosa rikomeye cyane bazicuza mu mateka. Bisenye inzu bari barimo
bitwikiye ihema bari bugamyemo. Ayo ni amagambo ya Iran kuri Isirayeli. Igitero gikomeye cyane gituruka i Tehran cyerekeza kuri Isirayeli. Binaje byose turi hamwe muri aka kanya, kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kuri runo rugamba ko muri Burasirazuba bwagati n'uryo urugamba rwakajijwe cyane ku rwego ruremereye. Ni nyuma y'igihe isa nk'agahenge kari kamaze igihe impande zombi zisizeho ubworoherane, none iturika rivumbutse, ni iturika ridasanzwe. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi wo Rwanda, ngwaye ikaze nzanye ku musozo muri aka kanya turi hamwe ku kamwe kandi kuzabaye, duhereye Ruhande tugenda tumenya uko ibintu bimeze. Urabizi none kimwe dusiga inyuma. Mbaye ikaze mwese tujyane ku musozo. Ikaze. Maze unyemerere duhera hangaha turi ku mirongo y'imbere ku rugamba, tuhere kuri kimwe ku kindi tumenya ngo ni igiki kiri kujya mbere kuri Tehran hariya muri Burasirazuba bwo hagati. Yego ibinyamakuru byinshi kuva ku masaha y'umugoroba tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ndetse n'abana natwe ku rukuta rwacu rwa WhatsApp muri groupe mwamenye neza yuko intambara itangiye bundi bushya mu masaha y'igicuku saa 4. Twababwiye neza ko urugamba rwongeye kubura. Yego rwatangiye koko. Impaka ziheruka hagati ya Iran na Isirayeli ubuzimo rero zirenga umuburo, ahubwo zijya mu bikorwa bya gisirikari, aho ibitero bitaziguye byatangiye. Ingabo zinda impinduramatwara za Kisilamu muri Iran zavuze ko zarashe ibisasu bya misile kuri kimwe mu bigo by'ingenzi by'ingabo zirwanira mu kirere bya Isirayeli. Bikaba ari byo Tehran ivuga ko ari kimwe mu bitero byayo biheruka byo kwihurira kuri Isirayeli. Wait, ntabwo ari ibitero byapfuye koherezwa muri Isirayeli ngo biraswe ahantu hatazwi ku buryo ari ibisasu byapfuye kugenda gutyo. Tehran isobanura neza ko ibyo bisasu byarashwe indani mu kigo cya gisirikari cya Israel cy'ingabo zirwanira mu kirere mu majyaruguru y'iki gihugu cya Isirayeli. Hari uburinzi bw'ikirere Iron Dome, hari ndetse na za radari zikomeye zifasha cyane cyane muri ibyo bikorwa zo mu kirere by'ingabo za Isirayeli. Israel Defense Forces Air Force bahuye n'urugamba ruremereye, batatswe na misile ziremereye. Ikirego cyatanzwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim cyo muri Iran, kandi bagaragaje neza ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu karere kose muri rusange. Nk'uko itangazo rya RGC ribivuga, ibisasu byoherejwe ku birindiro by'indege bya Ramat David mu majyaruguru ya Israel. Iki kigo kiri kilometero 20 uvuye mu mujyi wa Haifa, kandi gifatwa nka kimwe mu nyubako zikomeye cyane z'indege za gisirikari muri Israel. Aka gace gafatwa nk'agace k'ingenzi cyane. Muri make n'ubwugamo bw'imbeba, kuko urebye neza uburyo hakingiwe cyangwa se harenzwe ku rwego ruremereye. Bavuga yuko nta muntu ushobora gupfa kwinjiramo ngo agahagaba ibitero. Ariko abo ngabo si abanya-Iran baba bavuga. Muperesi ngafite rwagakoco iguruka iza no kuri tere ngo pa, maze ibintu byose bateretse bigasandara. Uko niko bashoye itangazo bavuga ngo twibasiriye ikigo gikomeye cyo muri Isirayeli cy'ingabo zirwanira mu kirere. Mbaza impamvu igitero nk'icyo ngicyo cyabaye kuri iki kigo. Impamvu ya mbere, Isirayeli yarategujwe na Iran yuko ibitero bisa n'ibingibi bizayibaho mu majyaruguru ya Haifa, nako mu majyaruguru y'Isirayeli muri Haifa, ndetse bivuga ko Iran yarateguje abaturage batuye muri kara karere guhunga bakavayo. Muri make Iran nta muntu yashakaga guhungabanyiriza umutekano, nta musivili yashakaga kwica, yewe nta n'umusirikare wa Isirayeli yifuzaga kwica, kuko bose bamubura babwira ngo niba muzi ubwenge muhaguruke muve mu majyaruguru ya Isirayeli muhunge, mu gihe Isirayeli yakomeje kugaba ibitero kuri Iribani bakageza muri Beirut. Icyo gihe tuzibasira. Rero nka kimwe mu bisubizo by'ingenzi, ntago ari kujya gusubiza ingabo zirwanira mu mazi atezo zohereje ibisasu muri Beirut. Uribuka ryahame nakubwiye mu gihe cyashize tukiri ku muriro mugari, ryahame abanya Iran bagenderaho. Uravuze ngo ye uti nge ntago nari mari, reka ndisubiremo. Bafite meri vuga ngo ijisho rero rwirindi, ntukagaba igitero mbere ku mwanzi wawe, uzategeza umwanzi wawe gushotore maze nawe musubize mu buryo bubabaje. Uko niko Iran bakora. Niba wakubitishije urushyi ntabwo urakubitisha umuhoro, niba wakubitisha urushyi. Kandi niba wakubitiye nanone mu nyubako, niba baragusanga mu yindi nyubako. Sinibura kubizumva. Iran yahise yibasira ikigo cya Israeli cy'ingabo zirwanira mu kirere zakoreshejwe mu gabitero muri Beirut.
murazi ko indege za F-35 za Israeli azo zagabye igitero muri Beirut twarabikubwiye n'abahitanwe nacyo twarabibabwiye ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Liban. Aho rero kuri icyo kigo gikuru cya Ramat niho n'ubundi Iran yagabye igitero itababarira kuri izi nyubako za Israel. Iran yavuze ko icyo kigo cyatoranijwe kubera ko bivuga ko ari cyo cyabaye inkomoko y'ibikorwa byakorewe mu majyepfo ya Liban n'inkengero zo mu majyepfo ya Beirut mu byumweru bishize. IRGC yavuze ko iki gitero ari igisubizo cy'icyo yise igitero cya Israeli muri Liban kandi igitero kitemewe n'amategeko. Bije bikurikira amakuru avuga ko hari ibisasu bya misile byinshi mu cyiciro cya gatanu byaturutse muri Iran byerekeza ku butaka bwa Israeli. Mbere yaho inzibutso z'ibitero by'indege zavugijwe cyangwa se icyo twavuga nka sirens zavugijwe mu bice bimwe na bimwe zo mu majyaruguru ya Israeli ubwo ingabo zishinzwe umutekano zakoraga ibishoboka byose ngo zangane n'ibi bisasu mu kirere. Mu gace ka Haifa hagaragaye ibisasu byaturikiye hejuru yabo nubwo ingano y'ibyangiritse itaramenyekana ariko ngo ni byinshi. Hari ibisasu byinshi bya David String mu burinzi bw'ikirere bwa Israeli byagabwe kuri hejuru ya Haifa bikurikirana ibisasu bya Iran byazaga byerekeye nani kuri cya kigo, ariko makuru akavuga ko bimwe muri ibyo bitatu byayobye bikikubita ku nyubako nyinshi zo muri Haifa. Abategetsi ba Israeli ntabwo bahise bibagira icyo bavuga ku kirego cyariye cya IRGC ku kigo cy'indege cya Ramat David. Muri icyo gihe kandi ibitangazamakuru byo muri Israel byagaragaje ko Hezbollah ishobora no kuba nanone nayo yagavye ibitero bikomeye cyane ifatanije na Iran kuri Israeli bakayicanganyikisha. Kuri yo nyine Israeli yisanze imeze nk'icyo twakita isonzi iri gufatwa n'ururobo kandi abarozi barenze umwe, igira ngo ihunze rumwe ururobo ikisanga yaguye mu rundi. Uko niko Hezbollah ndetse na Iran barimo gukora. Impuruza zongeye kumvikana mu majyaruguru ya Israeli mu gihe amakuru mashya avuga ko hari ibisasu bya misile byaturutse muri Iran muri kino gitondo, nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ingabo zishinzwe umutekano mu gihugu cya Israeli. Ng'ibitero byaje giturumbuko kandi gitunguro muri uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu buryo butunguranye cyane muri Israeli bumvishe nanone urusaku rw'impuruza sirens. Ubutumwa bw'itero bwatanzwe mu bice bimwe na bimwe zo mu majyaruguru ya Israeli harimo n'uturere dukikije Haifa nyuma y'uko habonetse ibisasu bya misile byerekezaga nanone ku butaka bwa Israel. Raporo zatangajwe na Al Jazeera ndetse na Iran Intel cyangwa se International zivuga ko misile enye zarashwe zerekeza i Haifa. Abaturage bategetswe kwimukira mu duce turinzwe mu gihe systeme zo kurinda ikirere za Israeli zari zitangiye gukora igikorwa gikomeye cyo guhangana n'izi misile zituruka muri Iran. Hariho kandi ibimenyetso bisa byihungabana mu ngendo zo mu kirere zo mu karere nk'uko byatangajwe n'amakuru akurikirana indege. Urujya n'uruza rw'indege mu karere kose, kompanyi yo mu bwoko bwa Iran Airbus 300 irimo gukora urugendo ruturuka i Tehran ijya Jeddah, bivugwa ko yasubiye inyuma yerekeza ku kibuga cy'indege kiri muri Iran aho gukomeza yerekeza muri Arabia Saudite nk'uko zari biteganijwe. Mu kindi gikorwa indege yavaga nanone i Tehran yerekeza Istanbul nayo yavuzwe ko yahinduye ikirere. Isosiyete zikurikirana iby'indege kandi zavuze ko impamvu y'ihindura ry'inzira ryatunguranye itamenyekanye neza, nubwo nta bisobanuro byemewe zatanzwe muri ibyo bibazo byombi. Ariko ibizabaye mu gihe ibigo by'indege n'ibigo bishinzwe indege byakomeje gukurikirana hafi ikibazo cy'umutekano gikomeje kwiyongera muri Asirazuba bwo hagati. Ibaze nayo kugera mu ndege mugakubitana na rwa misile turi ako kanya guhita mushwanyukira mu kirere. Rero kampanyi z'indege nk'izo zitazimenya neza ibaza aho biherereye bagahindura ivyerekezo. Bije gukurikira icyemezo cya Qatar Airways cyo gusohora notam ibuza ibice bimwe na bimwe by'ikirere cyayo cyo gushyiraho inzira zo gutwara indege kugeza ku ya 14 Kamena. Qatar nyine yahinduye ibyerekezo by'indege. Muri iki gihe kandi ikigo cy'itangazamakuru cyo muri Israel N12 cyatangaje ko ikigo cy'indege cyo mu Buholandi kizwi nka KLM cyongereye igihe cyo guhagarika ingendo zacyo muri Israel kugeza kwa 27 Nyakanga. Muri rusange kuyobya uburari, amateka agenga ikirere no guhagarika ingendo biri kuba bimwe mu bimenyetso bigaragara byerekana ko imvuru zikomeje kwiyongera mu karere, ubukazi zikagira ingaruka ku ndege za gisivile. Birumvikana neza bajya kwishakira imari yanze ntabwo birimo kugenda neza. Guhagarika imirwano bishobora kuba rero bikiri inyandiko gusa, ahubwo bikaba bigaragaza neza cyane ko urugamba rwongeye guhabwa
umwanya kugira ngo abashoboye guhondana bahondane, abashoboye kurwana barwane mu buryo bwa nyabwo bw'imbaraga, ari nabyo Isirayeli irimo kugaragarizwa na Iran yuko ibyo bavuze ko bari gushaka uburyo guhagarika iyi ntambara bitigeze bikorwa, ahubwo bagomba kwibonera cyane cyane igisubizo cya gisirikari gituruka kuri Iran ndetse n'inshuti zayo. Iran ntabwo yohereje misile balistike zonyine ishwi, ahubwo yohereje na drone za Shahed kamikaze, drone ndimbuzi zitapfa no guhagarikwa n'uburinzi bw'ikirere. Nzi ko bizi intambara hagati ya Israel na Tehran yarushijeho kwiyongera cyane nyuma y'aho Tehran irashe ibisasu bya misile balistike na drones za Shahed 136 zizwi kandi nka kamikaze drones zigana kuri Israel. Zari zajyanye ubutumwa bwo gushyigikira Libani mu gihe kibazo byo mu karere bikomeje kwiyongera. Ubwo kwizo drone zajya pilote zateweho bankalete cyangwa zateweho banners, ibyapa byanditseho amagambo akurikira: ntituzatererana Libani. Niyo magambo yandikwaga kuri izi Shahed zerejwe muri Israel. Bikaba bigaragaza ko Tehran ishyigikiye Hezbollah mu gihe Israel ikomeje ibikorwa za gisirikare byo mu majyepfo ya Libani no mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut. Iki gitero kize nyuma yuko Iran ishinje Israel kwambuka imirongo yose itukura mu bitero zayo muri Libani. Abakuru b'ingabo za Iran baburiye ko Israel nikomeza ibikorwa zayo izahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Iran ivuga kandi ko yemeye guhagarika imirwano na Leta Zunze za Amerika gusa mu gihe imirwano yahagarara impande zose. Igisirikare cya Israel nacyo cyavuze ko systeme yacyo yo kurinda ikirere yabashe ngo gufata ibisasu byose byatewe na Iran kuri Israel. Ariko ingabo za DF zikomeje kuba maso ngo ku rwego ruremereye kugira ngo ibitero nk'ibyo byose biza kuri kino gihugu bashe guhagarika. Mu itangazo yashyizwe kuri televiziyo, umuvugizi wa DF Elfried Delphin yamaganye igitero cya Iran, avuga ko ari ikosa rikomeye Iran yakoze. Yavuze ko Iran irimo kugerageza gushyiraho uburyo bushya bwo kugaba ibitero ku butaka bwa Israel mu buryo butaziguye mu rwego rwo gusubiza ibikorwa bya Israel kuri Hezbollah. Avuga yuko bitaraza kubahira muri ibyo byose bashaka gukora mu gushyigikira Hezbollah, kuko Israel nayo izakomeza kubera ko impande zombi zirimo guhanahana iterabwoba mu ntambara. Gukora ibikorwa bya gisirikari hari impungenge ko guhangana guheruka gushobora guteza amakimbirane mu karere ka Iran, Israel, Hezbollah n'abandi bo mu karere bashobora kwisanga bagiye muri iyi ntambara. Amagambo ya Bwana Delphin avuga neza ko Iran yakoze ikosa ryo kugaba igitero kuri Israel, kandi ko Israel iraza gusubizanya uburakari bukomeye cyangwa se uburyo bwo guhangana na Iran bukaba uburakari ikaba igitero gikomeye cyane kitayemo impuhwe. Delphin mu magambo ye adaciye ku ruhande umva ibyo yavuze abwira abanya-Israel kuri televiziyo y'igihugu: mwaramutse, mu gihe gito gishize ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran bwarashe ibisasu byinshi mu karere ka Israel. Twari twiteguye ibi ngibi. Ingabo za Israel ziteguye cyane, zifite imbaraga mu kwirwanaho kandi zifite n'imbaraga zo gusubiza. Systeme zo kurinda ikirere zikoreshwa neza mu gihugu hose. Muri iki gihe umuyobozi mukuru w'ingabo arimo gukora isuzuma ry'uko ibintu bimeze, kandi ihuriro ry'urusange ry'abakozi ndetse binashyigikiye gahunda zacu zo kurikirana ibi. Ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran bwakoze ikosa rikomeye bwo kongera guhitamo iterabwoba. Ubutegetsi burimo kugerageza gushyiraho uburyo bushya bwo kurasa ku butaka bwacu mu rwego rwo guhangana n'ibitero by'ingabo za Israel muri Dahiye mu majyepfo ya Libani mu kwirwanaho. Ntituzemera ko ibi bikomeza. Twagabye igitero kuri Dahiye nyuma y'uko Hezbollah ikomeje kurasa abaturage bo mu majyaruguru yacu. Ingabo za Israel zizakomeza gukora akazi kazo muri Libani yose, kandi zizongera kwangiza umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah rwose. Ntituzemera ko hakomeza kubaho inkongi ku baturage ba Israel. Oya rwose. Dukurikije isuzuma ry'uko ibintu bimeze ndetse no mu rwego rw'umutekano, twatangaje impinduka mu mabwiriza y'ubuyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka. Twiteguye ko hashobora kubaho ibindi bitero bikomeye. Uburyo bwacu bwo kwirwanaho ni bwiza cyane, ariko ubwugarizi ntiburangwa n'urujijo. Gukomeza gukora ibintu neza kandi dutera umutekano wuzuye, tuzabikora. Twamaze kugira ubunararibonye rwose. Turimo gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo twizere umutekano wanyu. Ingabo za Israel ziteguye akazi. Nzaba ndi hano kugira ngo mbageze amakuru ku mpinduka zose zishoboka kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Delphin, umuvugizi w'ingabo za Israel, avuga amagambo akomeye kuri televiziyo abwira abaturage yuko ari tayari kujya baha update z'uko ibintu bimeze ku mirongo y'imbere ku rugamba.
ku buryo ngo bazajya bamenye neza ko Isirayeli ibakingiriye umutekano. Muri make bagomba kuryama bagasinzira, kuko Isirayeli itazigera yemerera ingabo za Iran gutera igitero yahungabanya umutekano w'abanya Isirayeli. Ibyo ngibyo byo Iran izabyiganirize, kuko ntibizigera bikunda habe na gatoya. Ibyo ni igikorwa kibi cyane ngo Iran irota mu nzozi, Isirayeli ntizabikunda, ntabwo izigera ibyemera. Hama usibye ibyo ngibyo bivugwa zabaye, abanya Iran bo bari kubyina ikiyama bati aho ngaho mukubita umwisirayeli mu murangize, nibo banzi b'umutekano muri kano karere. Amashusho mashya yashyizwe hanze agaragaza ibihe bya mbere by'igitero cya misile ballistique cya Iran kuri Isirayeli, akaba ari cyo gitero cya mbere cya Iran giteye ubwoba kuva amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'ibihugu byombi atangire gushyirwa mu bikorwa ku ya 8 Mata. Amashusho yakwirakwijwe kuri internet harimo n'amashusho yasangijwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Iran Mehr, yasaga nkaho yafashwe mu gitero cyabaga hagati ya Tehran na Yerusalemu y'uburengerazuba, aho umwuka mubi wongeye kubura. Amashusho yerekanye ibisasu bya Iran bivugwa ko ari biguruka byerekeza kuri Isirayeli, abanya-Iran bishimiraga hasi kuri tele bati mukubite mutababarira. Ukwiyongera kwatangiye nyuma yuko Isirayeli igabye ibitero kuri Lebani, rero Iran nayo izamura ibindi bitero zayo kuri Isirayeli. Abaturage benshi bo muri Tehran bari bihereje imihanda mu gihe maze guhabwa itangazo rivuga ko Iran igiye gutangiza ibitero bikomeye cyane kuri Israel. Maze ubwo misile zahagurukaga, abaturage kuri Tehran mu mihanda itandukanye ya Tehran bari kuzunguza amabendera ya Iran bati mukomeze musubize, mukora ibishoboka byose musubize umwanzi. Byari ibirori, ariko majyaruguru ya Isirayeli byaramarira. Nubwo Isirayeli yinze gutangaza ingaruka zikomeye cyane za ibintu bitero, abenshi mu bakurikirana ibisasu bya Iran bavuga yuko ibyinshi muri zo kwifata biba bigoye cyane, na cyane cyane ko muri kino gihe Iran yagabye kino gitero izi neza ko Isirayeli bimaze igihe kinini yiteguye, yongeye gushyira uburinzi bw'ikirere, ntabwo akoresha misile zisanzwe zishobora gupfa gufatwa n'uwari we wese. Oya, ahubwo bakoresheje misile nyinshi zidasanzwe kandi zirimo Emad, hakabamo na Sajed cyangwa se Sayed. Arizo misile ngo zakoreshejwe na Iran mugabo igitero kuri Israel. Ibi rero bikaba ari igikorwa kiremereye cyo kongera uburyo bukomeye cyane bw'ibitero zabo kuri Israel, kumvikanisha imbaraga zabo zo gutsinda mu gihugu cya Israel. Gusa igikomeje kwibazwa ni kimwe gusa, urugamba ntabwo rugiye kuba rubi cyane kuruta uko ibintu byari bimeze, cyangwa se ntabwo rugiye kuba ari cyane kuruta uko ibintu byari bimeze, ko tubona none yihangana niba rikomeje gutya abashobora gupfa bashobora kuba benshi. Nyamara Donald Trump we amaze kubona neza uburyo ibitero za Iran biba bimeze, n'igisubizo uburyo kiza ari harsh, ari igisubizo kigoye cyane gupfa guhagarika. Donald J. Trump isatanga umuburo kuri leta ya Israel ngo Israel yirinde gwa igitero gikomeye kuri Iran. Bite byagenze gute? Donald Trump akimara kumenya iby'iki gitero, nyuma amasaha make Iran igabye igitero kuri Israel, Perezida wa Amerika Donald J. Trump yasabye byihutirwa ko habaho kwifata. Perezida wa Amerika yasabye Tehran guhagarika ibi bitero, ntihagabwe ibindi, bagasubira mu biganiro ndetse no kwirinda gusunikira akarere gusubira mu makimbirane yagutse. Yabivuze mu gihe umwuka mubi mu Burasirazuba bwo hagati ukomeje kwiyongera cyane nyuma nyine y'ibyo Iran yakoreye Israel, bya misile byaturikirijwe muri Israel. Ubwo rero Donald Trump yagiraga icyo avuga kuri ibintu bitero bikomeje hagati impande zombi, aganira n'ikinyamakuru Fox News. Trump yavuze ko ibikorwa biheruka za Iran bitazafasha mu bikorwa bya diplomasi bikomeje. Mu butumwa bwagenewe Tehran, Trump yagize ati warasi ibisasu byawe bya misile birahagije, sibira ku meza ugira amasezerano. Ayo magambo yabaye kimwe mu byo yavuze ku mugaragaro kubaho avumburiwe amakuru y'ibitero bishya bya misile bya Iran byibasira ya Israel. Ibitekerezo bya Trump bigaragaza ko Washington ikomeje kugerageza gukomeza inzira za diplomasi zifunguye nubwo ari ukwiyongera kwa gisirikare guheruka kugaragara. Nyamara rero amagambo ya Trump yanagaragaje kandi ko atishimiye imyigaragambyo Israel cyangwa se ibitero Israel gaba kuri Beirut ibyabaye mu ntangiriro z'uyu munsi. Igikorwa cya Israel kibasiriye uduce two mu majyepfo ya Beirut, agace kamaze igihe kinini cyane gafite isano na Hezbollah. Ibitero byateje ihungabana rikomeye kuri Tehran, bituma abayobozi bakuru ba Iran batangira kwihanangiriza Israel
Kuva icyo gihe Iran yashinje Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bibangamira ibikorwa zo guhagarika intambara, bakomeza kurenga ku mategeko ya CCRF. Nkuko Axios bivuga, Trump yanagaragaje ko yari arimo kuvugana na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu Yasibibi ku giti cye. Bivuga ko Trump yagize ati ndimo kwita kuri Netanyahu ngubu kandi ndamubwira ko atagomba gutera Iran mu rwego rwo kwihorera. Ingamba za diplomasi ngo zigomba kubaho mu gihe zigomba gukemura aya makimbirane, nango ibisubizo bya gisirikari nta kintu na kimwe bizazanira akarere nk'amahoro. Gusa amagambo Donald Trump bamwe babona ko ari nka kwa kundi umuntu abura uko agira. Ingabo z'imindwa abatwara za Kisama muri Iran zo zemeye ko ari tuzagabye igitero gishya kuri Israel, kandi ndiko zirakomeza niba ise ikoze igikorwa cya retaliation gusubiza. Icyo gihe Iran iraza gukomeza kwihorera. Nyamara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona ko ibikorwa nk'ibi ngibi bishaka kuzanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyirwa hagati yo kujya mu ntambara, babishaka cyangwa se batabishaka. Kubera iki? Kuko Israel ivuga yuko igomba gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akenshi muri Israel ihatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibyo batashakaga gukora bitewe n'igitutu gishyirwa kuri Donald Trump. Ibi ngibi bikaba bishobora gutuma nanone akarere kose kisanga mu byago by'intambara. Nabyo Donald Trump avuga ko adashaka, yifuza ko amahoro agerwaho binyuze mu biganiro, icyo yita amasezerano. Nyamara Israel by'amasezerano n'ubundi yatangiye kubanza yabirwanya na mbere hose, ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwirengagiza yuko Iran batayirimbuye itazijya na rimwe ituza. Israel ikavuga yuko ururimi rwonyine Moshaba Hussein Khamenei yakumva ari ururimi rw'intambara. Ubwo ibyo agomba guhereza urwo rurimi cyangwa agomba guha urwo rurimi Moshaba kugira ngo arwumve, ahagarika urugamba kuri Israel. Amategeko agenga ikirere aravuga yuko uyu munsi ibintu bitameze neza, gusa muri Iran bakavuga ko nabo biteguye ibitero bishobora kubagabwaho. Babyiteguye cyangwa byanabaye, byagezeyo da. N'uburyo bukomeye cyane ibitero by'imbaraga byatutse muri Israel. Israel ititaye ku muburo wa Donald Trump yagabye ibitero kuri Tehran, bishobora kuzana akaga gakomeye cyane Israel n'ibi ngibi. Amakuru yaje atunguranye. Trump yashaka ko habaho kwifata, yagabye igitero kuri Iran, nta bitero bisa. Nyamara Iran yagabye igitero cy'ingabo za Israel. Hirya no hino mu gihugu humvikanye iturika rishya. Itangazamakuru rya leta ya Iran ryatangaje ko ari ibisasu byaturikiye Tehran, mu gace ka Tabriz ndetse na Isfahan. Hari n'ibindi bisasu byatangajwe hafi ya Karaji, bikongera nanone urwego rw'ibitero cyangwa se kongera umwuka w'intambara. RGC yavuze ko Israel yakoresheje ibisasu bya ballistic byatewe n'indege mu bikorwa byo ku butaka muri Iran. Igikorwa cya Israel cyabaye nyuma gato icyo Iran yari yakoze, ariko ngo baje kwihorera da. Iran yavuze ko igitero cya Misiri cyayo cyari kwihorera. Wibwibyo igitero cya Israel kuri Iran nacyo igomba kuzana kwihorera. Mu gihe ubushyamirane bukomeje, hari kwibazwa uburyo intambara igiye kongera kwaguka. Nyamara byibizwe neza ko imirwano isa n'ihagaze. Ukurikije amagambo atangazwa n'igihugu cya Israel, avuga yuko igihugu cya leta ya Iran gikomeje ibikorwa by'intambara. Iran nayo itangaza yuko Israel ikomeje ibikorwa by'intambara. Iran ivuga ko Israel ari yanze guhagarika intambara mu bihe byashize, kuko amategeko ya CCRF kuva yatangizwa, Iran yari yavuze neza kugira ngo bigende neza ibice byose bigomba guhagarikwamo imirwano. Ko bahagaritse imirwano kuri Iran, ari nako bagomba guhagarika imirwano kuri Liban, kugira ngo noneho bajye komeza ibiganiro baganira ariko duce twose dutekanye. Nyamara Israel ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenze kuri ubwo busabe, bakomeza kugaba ibitero bitandukanye batitaye ku guhagarika imirwano. Bagaba ibitero byinshi ku gihugu cya Liban, kugeza ubwo barashira mu murwa mukuru wa Liban. Nyamara ngo hari ubugambanyi bukomeye muri hagati ya Liban, leta ya Liban, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkwibutse, Hezbollah ntago ari umutwe wa leta cyangwa se ingabo za leta, oya ni umutwe nkuko wawita bazalendo, abarwanira igihugu, abarengera igihugu cyabo. Wavuga ko nk'abaturage bishyize hamwe ngo barengere ubutaka bwabo, gusa akabita umutwe w'iterabwoba kuko na Iran kandi ukagaba ibitero kuri Israel. Gusa ariko nawe ukavuga ko utagaba ibitero muri Israel ngo wajye gufata Israel, oya wagaba ibitero kuri Israel kuko Israel yatangije ibitero kuri Liban. Bati tugomba kubarasa mu gasubira inyuma. Icyo gihe barasa ibisasu mu majyepfo ya Liban aho Israel yafashe, bakanarasa ibisasu mu majyaruguru ya Israel aho ibyo bisasu bituruka. Icyo ngicyo nicyo bavuga ko ari uburyo bwo kwirwanaho, atugaba ibitero mu buryo bwo guhangana na Israel. Gusa bakabita biterabwoba. Israel yavuze yuko ibi bitazigira bisemerwa cyangwa se bitazigira bibaho, yuko akarere
kabamo umutekano mu gihe Israel ikomeje gukora ibikorwa biremereye cyangwa se ikomeje gukora ibikorwa bibi cyane, ikora ibikorwa biremereye cyane ku cyerekezo cy'amajyaruguru cyangwa se amajyepfo ya Liban no muri Beirut ndani. Iran yateguje ko igihe cyose Israel ikomeje ibyo bikorwa bazabona igisubizo kiremereye giturutse kuri Iran. Kugeza na n'ubu Tehran irahamya neza cyane ko ibikorwa byo guhangana na Israel bitari byahagarara. Israel yari yaza guhitamo niba ibisasu bihagararaho cyangwa se yaza guhitamo ko intambara ikomeza. Amaze igihe kinini Iran yitegura ibitero biremereye na za misile bidasanzwe. Harimo kwibazwa ngo none umwuka w'intambara mushya uraza guhaka iki? Guhanaguraho Israel burundu nkuko babivugaga minsi ishize, cyangwa guhanaguraho Iran burundu. Ubu noneho kama ni mbaya cyangwa se igenda yavuga ngo uko yaraza kugenda nuko nguko olingate umwe muri bo araza guhomba. Urabona ni urahomba Iran Israel. Nge nawe nzi gusa iminsi y'imbere zamumbwira, ndajya nkubwira ibiri kuba kagingo kandi gutana natwe ni igihombo gikomeye. Warakoze kubana natwe, uri inshuti nziza, ubwizo reka ngushimire. Ngende umugwa Kamanzi wowe Ruwande ugubwe neza, amahoro.